Rekao, ja bi curu zaprosio, ali na pozornicu. To ide za mene. Hoću. Njegov menadžer je došao od Thompsona, kaže, aj ti kaj razmisli još jednom. Znala? Ne. Nije znala. Pa jako lijepo osjećam. Kad sam došao u Fuldu, izdal me. Pa ja sam šefa blokirao na mobitel. Rekao, ja ti dajem otkaz. I on me šalje, pa Filipe, trebaš na poslu biti. Rekao, ja pošaljem njeznu sliku, ja nju volim. Filipe, kaj moraš na posao? A bolan, ja sam već krenuo jutro za Frankfurt. Eto, koliko sam već u Njemačkoj, 6 godina, ne znam njezga. Neću ga, rekao sam neću ga, ja sam šefu rekao neću ga naučiti, nema šanse, a neću ga naučiti. Pa zavoli me, ona stvar za posao. Pa ja sam zadnja bog. Svjesno da si malo lud. Ja sam upalio bager, samo kopao. Nisam ga znao pomjeriti. Čovjek kad je došao da vidio rupu. Onda on mene nazove kaže moraš sutra na posao. On naš govori. Nek vas dragi Bog blagoslovi. Volim ja Bosnu. Tu su obe moje države. Kako bi iznenadio svoju djevojku, Filip je došao na nevjerovatnu ideju. Zaprositi je pred čak 10.000 ljudi na velikom koncertu. Međutim, da bi došao do tog trenutka, morao je preći čak 1350 km. U ovom videu Filip će nam ispričati kako je uspio ostvariti svoj plan, kako je stigao sve do pozornice i kako je izgledao taj poseban trenutak. Također, otkriće nam i kako je započela njihova ljubavna priča na zaista simpatičan i pomalo neobičan način. Dobrodošli. Tomislav. Evo, super. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, hvala. Možeš se promistati? Koliko je točno razdaljina koju si morao preći? 1350 km Od odavde Fulda do Širokog. Koncert je bio u Širokom brijegu. Koliko je ljudi bilo na koncertu? Bilo, kako kažu, 8 do 10.000 ljudi. Atmosfera kakva je bila? Super bila atmosfera, ekstra, prelijepo. Ali je bio problem kad smo krenuli obdalen. Nebo se otvorilo, kiša pada. Nije bio baš put najbolji, jel? Nije kad smo krenuli dole. Nebo se otvorilo, ja sam govorio Mateji, ajmo se mi vratiti. Mateja nije htjela da se vratimo. Ali Mateja nije znala uopće razlog zbog čega ti ideš. Ništa nije znala, nije ništa znala. Je to istina, Mateja? Stvarno nisi ništa znala? Znala? Ne. Nije znala. Mi kad smo došli dole, došli smo, sve smo rezervirali hotel tamo vamo. I ona meni, ajde kad kupim jednu trenerku. Mi smo dole krenuli i sad ja vidim 3 čovjeka idu, njegovi svirači od Thompsona. Ti si prepoznao? Prepoznao, ja znam sve jednog. Dobro. Ja njoj uporno govorim... Ali čekaj, jesu to nešto se pričalo po novinama da Thompson ima novu ekipu skroz, ili? Znao sam ja i novi i stari njegov, sve sam ja znao, dok su došli ja sam i... Znači to su ipak novi, jel tako? Novi, da. Ja rekao, jes peo šta ima? On gleda čovjek u mene. Ja rekao, jeste vi od Thompsona? Kaže, jesmo. Ušli ko se ja sa njima. Imam jedno pitanje koje, pitajte. Rekao, ja bi curu zaprosio, ali na pozornicu. Kaže, gleda on u mene, znaš. Kaže, ali nazvat ćemo Marka. I on je uzeo mobitel, nazvao Marka, kaže Marko, da, naravno, obavezno. On je pristao odmah, kaže, lijepo od njega, nikakav problem, ali... Njemu se to svidjelo, jel? Da, naravno, njemu se to svidjelo, ali ja nemam ni prstena. U Njemačkoj mi je ostao. Zaboravio si prstenje, a imao si u planu da prosiš. Da. Curu. I mi smo se sve dogovorili tu sa Markom, vratili se u sobu, ona kaže, ja ću malo odmoriti od vožnje. Rekao, okej, ali ja rekao, ode gore prema dvorani da se kupim majicu od Thompsona. Ona kaže, ajde, ja za novčanik i zlatar. Bez problema našao zlatar, odmah. Radilo je sve, jel? Sve Koji to dan normalno. bio? Petak je bio. Petak. 13. Normalno je radilo. Petak 13. I ja sam kupio prsten, došao gore u sobu. I sad je mene zove taj svirač, kaže, kad uđeš u dvoranu, samo idi prema VIP stoloma, tamo da te nađem. Znači, to je već puno. Ja sam došao do VIP stola, on je čovjek koji ima došao do mene, kaže, ideš na ovu stranu gdje je Marko. I ti si išla sa njim, jel tako?
To me sad zanima. Koja je tvoja sumnja bila? Šta si njoj rekao? Ako ona nije znala do onog momenta dok si se Ali ja sam rekao, ja trebam doći do Marka. Ja sam kao da se Šta si njoj rekao? Da se slikate? Da se slikam. Da, i došao mi je taj, sa njim čuo preko telefona, dao mi na mobitelu ovako pokazao spisak pjesama. Kad bude ta pjesma, kaže, prozvat ćete on. Prvo, njegov menadžer je došao od Thompsona, kaže, aj ti kaj razmisli još jednom, kaže. Nećer koja idem sam gore, ja ode. Ali dobro, vas dvoje ste već jako dugo skupa, ali tako čak i živite skupa u Njemačkoj. Pa da, 6-7 mjeseci. 6-7 godina. 6-7 godina. I ti si meni nešto govorio da si bio u backstage s njima, je li to poslije bilo ili prije, ili kako? Poslije sam ja bio s Markom. Ajde, ispričat ćeš mi to poslije šta je. Ali ajde sad nastavi, znači, moment kad te on poziva. Da. Vi ste čekali tu u VIP-u, i on je rekao da će vas pozvati. Da će nas prozvati, ja. I Marko je rekao gore 1350, Filip je prešao zbog koncerta i da zaprosi djevojku. I onda sam ja popio gore, ja sam nju zaprosio. Meni bilo lakše kad bi on me rekao, aj pjevaj sa mnom. Pa bi bilo mi lakše da je on rekao, aj zapjevaj sa mnom, ja uzeo mikrofon, pjevao sa njim. A ovako kad sam ja kleknuo, ja ne znam koga zagrl, nju ili Marka. Rekao, sa njom sam svaki dan rekao, ja Marka zagrl. Jel ti prigovarala ona zbog toga? Nije. Ma znala je, on pa vidi slika, vidi, ona zna da... Ti si imao to u planu i ranije uraditi na nekim koncertima, ali uglavnom je morao biti Thompson. Samo Thompson je morao biti. Samo Thompson. Ali kako to? Zašto baš Thompson biraš? Pa ja od malena volim Thompsona. Od malena voliš? Od malena, skroz od malena. Znači... Zar ne bi bilo logičnije Petar Grašo da je bio Toni Cetinski, ti koji pjevaju ljubavne pjesme? Ja imam sliku od Thompsona kad je pjevao u Jajcu 2003. I Matea, kakav je tebi bio osjećaj kad si ti saznala ti si i dalje u glavi imala, jel, da ti trebaš samo da ga uslikaš sa tom solom? Pa ja sam htjela da ga uslikam, da ima uspomen. A kakav je osjećaj bio? Jesi bila pogubljena? Toliko ljudi, toliko... Pa jako lijep osjećaj. Kačket si imala isto... To sam ja rekao da skine kačket. Kaže, ne voli ona puno. Ti baš ne voliš scenu, javnost, ali Filip to voli. Hoće li pristati? Hoće li pristati? Slušaj, ako pristaje imamo jednu pjesmu, a ne pristane imamo još drugu, znaš. Ako te odbije imamo jednu pjesmu, ako prihvati ima druga pjesma. Obe. Prva je pjesma, ako me odbije, zmija me za srce ugrizla. Dobro. A ova druga... Samo je ljubav tajna dvaju cvjetova. Samo je ljubav tajna dvaju cvjetova. Je li bila ta pjesma? Pošto svi su gotovo ti mediji objavili taj događaj. I po Bosni, i po Hrvatskoj. Je li tebi to svejedno? Ba mene bi bilo samo cilj da dođem do njega, da zaprosim. Da, ja volim Thompsona i volit ga uvijek i priča ko šta hoće. A gdje mi sad ispričaj tu priču u Sinju. Da. Kad je bio, to je bio baš velik koncert, preko 100.000, ali tako, 150.000. Tu si ti imao plan već da uradiš to? Pa imao sam ja i tu da zaprosim i nju i... Jesi tada već ponio prstene sa sobom ili si tad zaboravio? Tad sam ponio. Tad si imao. Tad sam imao, ali nisam mogao doći do nje. Tad si imao prstene, ali nisi uspio doći do... Nisam uspio doći do nje. Znači, stvarno nisam mogao i... Jel voliš ti isto da pjevaš? Prija sam pjevao, sad sam malo jedno vrijeme stao. Sad ne pjevaš ništa? Pa ne poko Bog da ponovo ću. Ne baviš se profesionalno pjevanjem nikad? Pa sad kad gledam kakvih pjevača ima po TV-u šta pjevaju, ja sam za njega profesionalac šta ljudi. Ti si pro za njega. Kakvih ima? Ti si iz Jajca, ona je iz Kiseljaka. Matea Kiseljak. Najviše me Matea tjera da se vratimo, da nađemo sve dole neki posao. Gdje ste planirali? U Jajce? U Hrvatsku. Hrvatsku, Split, jel? Pa dole, Split si spominjao. Prema moru. Kako ste se vas dvoje upoznali, pošto ti si u tom momentu živio isto ovdje u Njemačkoj, u Fuldi, a ona je živjela u Švedskoj. Kako ste se upoznali? Je to preko društvenih mreža? Bio je sa mnom jedan Luka Jukanović i Nikica Papić, koji su me doveli ovdje da radimo, nisu mogli držati i vratili se.
Ja sam ostao sam. I slučajno sam ja na poslu, mobitel tamo vamo, ali ja sam imao njezinu neku prijateljicu, roticu, nema pojma, na Facebooku. I ona meni uvijek ispadala dole na Facebooku. Dodaj kao prijatelja. Ja dodaj kao prijatelja. I ja sam pritisnuo. I ona prihvatila. Ne, ja sam pritisnuo i rekao, pogledaj na koju sliku. Rekao, ovo je moja buk, 100%. I ja joj napišem poruku, rekao, čao Matea, šta ima, šta radiš, odakle i tako normalne te poruke. Kaj ja sam iz Švedske, Uppsala grad, odakle si ti, ja tako napišem. Ova je moja buk, to je fina jebote. Ja odmah uzeo mobitel da vidim koliko ima Fulda Uppsala, kilometara. Znači, ja odmah idem, nema kod mene... I šta je se razočarao kad si vidio to koliko je daleko? Nisam, šta se razočarao, cijel klis busi, ajde. Čekaj, nakon koliko dana si odlučio? Danas se dok si ovo i trošio. Pa zove me šef, kaže, ti dao otkaz. Rekao, ja ti dajem otkaz. I on me šalje, pa Filipe, trebaš na poslu biti. Rekao, ja pošaljem njeznu sliku, ja nju volim. Ja rekao, ja idem za Švedsku, rekao, ja nju volim. Filipe, kaj moraš na posao? Pa bolan, ja sam već krenuo jutro, bolan, za Frankfurt. Ja iz Frankfurta krenuo autobusom. Kaže, ona meni, ne mereš odmah krenut. Mene najviše kočiš, kaže, ne mereš odmah krenut. Ima nekoga gore, 100% onda, razumiješ? Čekaj, ti nju nisi pitao uopće, ti nisi joj ni rekao da ideš, jel? Nego samo... Nisam ja ništa. Htio si da iznenadiš, surprise da napraviš. Da. I došao sam na brod. Jest javio mi se Igor Jukanović iz Rike. On je stvarno puno pomogao što se tiče tih stvari. On došao, ajde svrat kod mene, ajde kaže, odmori se. Svratio sam kod njega, jeo sam kod njega, istuširao se. Onda sam opet uzeo ujutru Flix Boost, jer nema za direkt, mora presjedati. Aha, okej. Ali najgore je što sam ja 2 broda prešao. U jednom sam se brodu izgubio. U trajektu su se izgubio? Da. Samo da me izlazi tamo na kopnu. I kako se snašao u trajektu? I onda kad sam, kako išao, onda sreo nekog čovjeka, onoga za stara i ona što... Čekaj, ali ti kad si krenuo gore, znači ne znaš njemački jezik, ne znam njemački, ne znaš engleski, ne znaš francuski, ne znaš ni jedan osim našeg jezika. Ništa. Još izvadio pare sa računa sve i došao gore. A gore nisi imao mogućnost da u kešu plaćaš, nego s karticom morao plaćati. Mora se, da, karticom. I onda je Matea morala sve plaćati. Nije, snašao sam se ja. Onda sam ja došao gore, poslao porku, rekao ja sam stigao. Šta stigao, čovječe dragi, i ona me vrati ponovo za Bosnu. Čekaj, koliko ste bili skupa? Koliko? 8 sati. 8 sati, malo ste popričali. A dobro, nastavana, ja sam bio malo pogriješio. I ona me rekla, dođeš... Zašto nisi ostao u hotelu nekom tu još par dana? Pa ne smijem. Ja ne znam nikoga. Je li ona tebe odbila tada? Nije me odbila, nego ona imala sestru sa sebom, koja živi sa njom, ne mogu ja sad razumjeti. Pa šta si ti mislio odmah prvi dan da živite? Odmah, ne mogu. Matea, je li tebe ova njegova ludost bila nekako simpatična i privlačna? Pa treba prijeti. Kako je snalažljiv i... Ne bi to nitko uradio. I malo luckast. Bio bar poljubac. Pa bio poljubac. Samo poljubac. Bio poljubac. I vraćaj se, i Božić i Novu godinu u autobus proslavio. Otišao si gore za jedan poljubac i vratio se nazad u Njemačku. Ne, u Njemačku, u Bosnu. A tad si... Što sam dao otkaz, znači sad ću u Njemačku. Šta ti nije htio dati par dana? Ošao kad je najviše njemu trebalo. I nije te htio prihvatiti nazad, jel? Pa jest, poslije me prihvatio kad sam došao sa njim u Njemačku. Odmah me prihvatio. I ja sam se vratio u Bosnu. Onda je njezna sestra prisela kod njezinog momka. Vi ste se čuli preko društvenih mreža. Da. I ona je rekla, sad ćeš doći. I ja sam iz Sarajeva. Iz Sarajeva za Ali. Ja sam kupio kartu u Stockholmu. Razumiješ? Dobro. I ona mi je... Imaju 3 aerodroma gore, ali ja sam na pogrešnom kupio kartu. Ona je došla na jednom, ja na drugom. Ja sam na glavnom došla. A ja 200 km. 200 km je promašio. Ja njoj rekao, ja sam sletio, kao ona, sletio ja na aerodromu. Nemate nigdje. Pa ja na drugom, na 3. aerodromu,
Koliko si ostao onda tada, taj drugi put tu sa njom? Bio sam, koliko smo bili, 6 mjeseci. 6 mjeseci, tako nešto. Skupa se živjeli već. Ti si došao kod nje u stan, jel tako već? Koju ona imala, jel? Da. Ti si sama bila tad u stanu, jel? Da, sam. Prije toga bila s sestrom. Prije toga bila s sestrom, onda ona mene zovla, rekla sad mi sestra, ostala sad mora živjeti kod mene. Nije te nikad strah, tako putovati daleko, da ne znaš jezik. I kako se snalaziš? Prvog čovjeka kojeg vidiš, ti ga odmah pitaš, jel tako? Po normalno, da. Ali kako, kad ne znaš jezik na našem, kako mu objasniš? Po rukama, nogama, svakako. Snađiš se jednostavno, no? Snalazim. Eto koliko sam već u Njemačkoj, 6 godina, ne znam jezik. Neću ga, rekao sam neću ga, ja sam šefu rekao neću ga naučiti, nema šanse, a neću ga naučiti. Ti baš u inat ne želiš njemački jezik da naučiš? Neću, onda on mene nazove kaj moraš sutra na posao, on naš govori, šef. Šef na našem jeziku ti se obraća, da. On je naučio. Pa ja kad sam ošao na bolovanje, kad odem na bolovanje, u me napiše poruku na našem. Zašto nisi na poslu? Ja sam pošaljem list papir, bolovanja. Dobro, ajde sad malo da popričamo o tome. Šta radiš ti ovdje u Njemačkoj? Čime se baviš? Ma lager guma za auto, za motore, slažemo gume, istovaramo, utovaramo, skeniramo, ja najviše skeniram. Je li težak posao? Pa nije, ako naučim jezik, bit će mi težak. Onda ću nositi tog zvati. Ako ne naučim, ne diraju me. Znači, neće mi prići. Ja volim svoju Bosnu, svoju Hrvatsku, svoju to volim, znači. To su obe moje države. I Bosna i Njemačka. Hrvatska. Pa ja sam šefa blokirao na mobitel. On zove me i priča na njemačkom. Šta imaš? Za me zove, 5 minuta. Ako smo me poslali da idem to raditi, da me zove, on znam odraći to i gotovo. Brojevi su svaki isti. Kako možeš šefa blokirati? Jel nemaš to pravo raditi? Kako nema pravo? Imaš pravo. Puno dodne otkaz. Pa možeš i dati otkaz. Puno dodne, šta? Joj, volka Njemačka od Hamburga do Minhena, poslova, Koliko dugo si već u Njemačkoj ti ovdje? Pa ja sam prvi put došao 2019, onda sam napustio, ošao za Švedsku, pa 2020. smo došli. Koliko si bio u Švedskoj gore? Pola godine. Pola godine? Nisam mogao gore posla naći. Šta u Švedskoj manje posla nego u Njemačkoj? Bio sam radio gore kod jednog našeg iz Zagreba čovjeka u Švedskoj. I on mene pita, znam li ja voz bager? Morku znam, a ja sve znam, mene kogod ne pita, ja znam. Dobro. Kaže, on mi otišli tu na radno mjesto, na tu bauštelu. Kaže, evo ti bager, evo ti sve. Ja ušao, on ošao normalno, šef, ošao, rekao kaj donijeći ja da jedemo tamo. Ja sam upalio bager, samo kopao. Nisi nikad vozio ranije bagera? Ma nisam nikad, samo kopao. Nisam ga znao pomjeriti. Čovjek kad je došao kad je vidio rupu. Dobro te otkaz, jel? Jesi dobio otkaz? Pa nisam zvao Mateju kaj šta zna on raditi. Ali malo sam se zeznao što nisam ostao u Švedskoj. A Mateja, šta ti radiš? Čim se ti baviš ovdje? Ti isto radiš, jel tako? Da, u lageru sam. Za vojnu opremu, policijsku, specijalnu. Jel imate ovdje naši ljudi? Imate li... Jel ima ovdje Fold inače? Ima naši ljudi. Hrvata, Bosanaca, Srba, koga ima najviše? Ima Vitez, ima Travnik. Srba je ovdje najviše, jel? Poštujem sve, a volim svoje. Jel ima nekih Srba koji isto vole slušaju tom sonu? Pa naravno da ima. Ali koje su pjesme koje bi Srbi mogli slušati po tom sonu? Moj dida i ja. Moj dida, ja, lijepali si, bojna čavoglave. Kažeš, Filipe, Švedska ti je ljepša od Njemačke, jel? Puno ljepša. U čemu? Šta je to ljepše u Švedskoj od? Pa nema ti vođenja papira puno, sve ti dođe. Sve žena gore odradi. Pa sve to preko interneta, sve radiš, ne nosaš nigdje. Jel Mateja priča i švedski? Da, priča švedski, njemački i engleski. Da. A ti pričaš? Ja, Croatian. Samo hrvatski, jel? Hrvatski. A da li možeš razumjeti srpski i bosanski?
A ne mogu to. mogu, bosanski mogu. Bosanski volim. Pa dobro, ja sam rođen u Tomislavgradu. Zar nisi rođen u Jajcu? Ne, u Tomislavgradu. U Tomislavgrad za vrijeme rata? Da, za vrijeme rata. Zato ti imaš te posljedice, jel tako? Vjerovatno. Jel to? Pa ja, pucalo se i ovako i onako. Jesi svjesan da si malo lud? Pa jel ti pratiš njega, gdje god on krene i ti si tu? Gdje god možeš Gdje god mogu. Ali čini mi se da si mi rekao da u Zagrebu nisi bio. Nismo na hipodromu bili, nismo. Tad nisi mogao zbog posla, ali šta? Nije zbog posla, pa ja dadnem otkaz, ja odijem. Nismo stigli karte uzeti, stvarno nismo mogli. Jel voliš ti Thompsona isto? Pa volim, ja. Voliš isto? Balade volim. A reci mi, Filipe, jel ima još nekih izvođača koji ti rado slušaš? Buća, Miroslava Škoru, Tihu, Orlića. Ti slušaš, Mateja, od muzike? Šta voliš slušati još od izvođača naših? Zabavne, da. A šta voliš Strane. slušati? A strane voliš ti slušati? A od naših izvođača šta voliš slušati još? A može Crvena jabuka. Bili smo u backstage-u, ali znaš šta, tu Marko ima Jesi mogu porazgovarati sa njima? A jesmo malo. Ali on ima te puno u Širokom Brijegu, dole Hercegovina, ima puno kumova. Znaš, svako hoće sa njim, razumiješ? I... Šta ti misliš kakav je kao čovjek on? Thompson? Predobar. Pa čovjek pjeva od srca. Njega što više napadaš, on više diže se. Pokaži taj upaljač. Koji? Taj upaljač pokaži ga u kameru da se vidi šir. Ne, pokaži onaj prije što je bio. I kako sad to? Ove dvije drže, ove volim. Eno na dole zgrada, dole bolovanje vadim. A jel često to radiš? Ja često, Mateja nikako. A čekaj, šta? Ja sam pošten radnik. Šta, zbog čega? Pa zaboli me. Ona stvar za posao. Šta te zaboli? Ne, ozbiljno, jel te leđa? Ne, imam problema sa želucom. Pa dadnu mi, 5 dana. Jel to glumiš nešto? Ma ne glumim, nego imao sam ja prije neku bakteriju na želucu. Reci mi, kako to da žena vozi? Pa ja sam tražio sve vozača. Jajce je najljepši grad u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da gradu Jajcu samo nedostaje more, jer klima je idealna. Koliko Fulda ima stanovnika? Fulda je grad oko 64.000 stanovnika. Kako se tebi, Mateja, čini grad Fulda? Jel ti sviđa? Pa jako je lijep, ali meni najljepši grad je Jajce, Bosna i Hercegovina. Si med i mlijeko, ti si ljuta zmija se. Vječiti problem u Njemačkoj je taj parking, jel tako? Potom kad je besplatno. Jeste često u gradu? Pa jesmo. Da. Je skupo ovdje? Pa nije. Šta ste planirali za vjenčanje? Hoće biti vjenčanja? Kad će biti? Pa vidit ćemo, ako Bog da. Šta planirate? Pa možda dogodne da bude. Sljedeće godine. Vjenčanja? Da, u Jajcu. U Jajcu. U kraljevskom gradu Jajcu. Mateja, šta si rekla sada? Šta fali ovdje u Njemačkoj? Nema? Pa fali toplina. Ljudi, toplina, svega. Kad se pije kava, evo. Baš nema nekog osjećaja. Fali ona kava na Elingu. Kad si upoznala Filipa, To pretpostavlja? je bilo to. Nema dalje, jel tako? Nema dalje. Vjeruješ ti u Boga, Filipe? Vjerujem, naravno. Gdje nećeš vjerovati? Pa gdje ja neću Kad ti ovako dao lijepo Ja neću vjerovati. djevojku, koja prati sve tvoje ludosti. Kako se ovo mjesto zove, ovaj park, jel znate? Park ljubavi. Park ljubavi, znači u Fuldi. Ja mislim da je upravo sad Mateja izmislila ime. Treba se snaći. Meni je bitno da je on dobar čovjek. Ti si vidjela njega ono iznutra, što se kaže, jel Da, tako? iznutra, da. I Ima dobru dušu. Vidjela ona mene i golub. odjavljivamo ovu emisiju uz kebab
Ali prije nego što odjavimo emisiju u potpunosti, Matea želi još nešto da kaže. Lajkajte, šerujte, subscribeujte se na kanal Jajce danas. Tako je, hvala i doviđenja. Tebi pokloniti dane, mala moja iz fitine strane, iz Ljuljevca. Hoće ime za mene? Hoću. Spasio je u visokom letu. Nek vas dragi Bog blagoslovi na svakom vašem koraku.